May isang mau. Kap nga coach, may isang wat chay kak pileo pa na ya chay kautak. Alangan kita may sansal praise and worship. Kapenggan may pil sansal. Kagay kapenggan pil sayrta patakin may isang watch. Kapeng dengan wawan kong kaon. Una chay pantula. Amen. Pagkijak chaylan pil kasamom ya kay mabil kap. An mayu apot nixon. Lelto met chay kak kasamog yaw lapo-lapo. Lapo-lapuan. Amen. Pilanso Ukraine o China o chay kasam. Amen. Alanganan kauno sa peran kia mga ipilpatsang kautakin may isang watch kilang masamail. Maskap. Nandiyan Pastor Watch. Amen. Chay liupan na iban, uliyantik chay kapakap. May isang mga maing Jesus, may isang watch sa pilparti o yach kapungang komi. Katete cha maing so cha pinay ka lapoy paki. Ano mo sa raw yan uyata ko promuwasa may korosen. Dengan koros kapeng koros dan kong komi. Kapayata mo masan no. Kapayata kich koros. Kusan ka kro komi masan nagitlanan mong yung at kusan teruya tibang komi. Sa pagmapkat numaran kaon son komor Jesus Christ. Chay koros ko saya. Amen. May isang wa chay oralap masan ni at chay coach. Ewiya coach and kamawila at chay sumaw kan. Amen? At chay coach, ewiya coach and kamawila at chay sumaw. Kaya nga coach ki at chay kak tiyarta Christ. At chay kak koto tergilang ngayon sarawi o kichay yang kamelele for gospel. Kamelele tuwan tatok ma Christ yata ni lopo o bil kaitan mo bil kamaulan sumaw. Amen? Umot sa wat yang pukata kamelele me tatokin kamaulan sumaw esyo iti teacher and one paron ko. Chorus me poson Christ manaman kach panitawan ray chorus me poson. Ray bang pulpe ray pon me sumaw kan ray bang maulay men. Child tergila ngayon sa rawi coach, chay kamelele me coach, nan moin ngayon sa raw match, coach uya tatok siya. Sabol me tatok. Kukuwi siya mo. Magchay bang watak nan, kayong Peter riyaw riyasak payo. Eko siya, Pink Christ, kachitang kalape nin lopo, yang aki tipachayl kan. Pag chaylen melasang tipachayl kan o mamurkum maurpung. Lang wasat, irawat, lipuan wala kat kamawilat kachayl. Sang nanachay sumaglanda. Pink Christ, kachitang kalape nin lopo, yang aki tipachayl kan. Pag chaylen melasang tipachayl kan o mamurkum maurpung. I Christ kaskito when ka kwenta tipachayl kan. Amen? And young child more suchuk. Apo sucho iti-teacher mo. Tatok me uyata. Uyabil tatokan kamaulan. So mau imay rech ni last lang sentence masa ni sapul me olakan kamawilak child. Amen. Lipuan ola. Lipuan lipukitan ng chinsawan Christ. Ima kamawilak child. Ay so mag-Christ kasto. Uya sapul me tatok. Pon sambawat pariyakit sa malar. Matupayo riyasak silu. Jesus, masa ni Jesus erkasin kakansali nan kalilipon. Kawkawewesali nan sinokokekan and mensusakan. Kawkawewesali nan lokayang way na teaching. Christ niya sumakasto pon sambawat at teach. Rapaki at teach at ka-school. O tamenda, kapkaparang kirongamaw and Wayne coach. Kapkaparang patak. Christ kasto buwan patak, o taneda, o en kamawiyala songan sumaw o luwat chorus re naramaskan. Lang Christ kasto, esyo ong siya palingen, en kamawilak siya ni palingen.
Abo kasto po bil kamawila child achay sumaw kan. Amen? Teach, preach, or heal. Amen? Christ kasto po and kaskul and patak o kamawila sumaw. Nanachay totoken achay wawi rongamawon coach. Esban mimi chani achay bang kaskul. Espan mimi chani achay bang patak. Apchay banana biluya kapakap ki mesumaw kan. Amen? Mesumaw kan nanana and maula sang nanaray sumaw. Nagchay lang nanwiwya isak silisa kwalu. Kumail pilasa tuan Jesus men Nazareth. Tuan coach kachkiti ang pawa ngayon sarawi o manaman. Amen? Ngayon sarawi o manaman. Yayi kelwach chay koway Christ niya sumakas to so koway na kele na ramas. Koway ngayon coach tiyata pawa. Yan suma alakas kung sa nasap chen. O kula baptize la ngayon saraw out there kilay power o morin mo ay chiptaw ya ministry. Erita na. Tuan coach kachkiyang pawa ngayon sarawi o manaman. Ikiyo match man ko. Kaya suka koway kapagap kime sumaw ka railan maulama ngayon saraw siya jubang chita po child. O sa pulme manaman. Amen? O kat sa luwa sa chorus, kachinuyata me mau. Wrong wasat. Kakeleta Israel chorus me mila pan manaman in chapel. Wagi coach kachiniyang hi. Amen? Christ sa pulme to talk. Yan sumya ko po sama. Ime wukla. Wukisang meche ko. Sukop kan mo wagi yabil kaus ngayon south. Kaus ngayon south sang aramaskan. Kakeleta ministry essential. Esyo patakoy siya, esyo kaskul ko siya, apo kamawila, masumaw kan. Amen. Na nagsado sa isak limaw riya sa kuno, emasa ni ang Israel man is Israel kan. Magmay bang fake yang niya tolul o kapayata tama pung o tataw re kasantikan chorus. Isocha pang kalagayan kumail, sangan sumaw suwat ko, may kalagayan man isip ko. Pwede ngay kauno, makin kamawi kumaila. Amen? Yay coach, makin kamawi lak child. Coach, mawya source, and a child healing. Magapunginda, amen. Magapunginda, amen. Coach, makin kamawi lak sumaw. Pwede ngay kauno, makin kamawila kumail. Amen? Aritam chay bang yak chay lenda pegyang kapayata sa pun makusunet kan. Tatawri lalapot siya ng ate na ibang kamawila may sumaw. Amen. Nagchay lang liyaman metokas sa pulmen Jesus luko. Nan Mark limaw riyasak limaw lal riyasak kuno may kak walak may watak riyasak sulan silisak sulu. Akos ko siyo tuwan liyaman anso me ankin cha pulupul. Ari anso me toke ni kemen an Christ sa luko tane maula anso water. Chay watak riyasak limaw tane liyaman bilyang miwasa me kowaki men war momi rain sombar isak riyaw. Incha pulupul kowaki rain sombar isak riyaw 5 minutes susumaw ki sombar isak riyaw rong wasat isak kuno up reprepen more rain son wuni chocho o kasekilar na moni kan chorus up soja kacha pues susuwat lahat esyo kun yawi chay kun rong sang ren akay kun ray kun reprepen more ugol sali ren son unikan kasekilar ni ray moni chocho dan ray raprabagis sawas so paray suwat aray sumawe susuwat lahat chay syukun Song situation na, syugan uyawi wasat. Hey, epil gan uyawi. Ap anso me koto, o toke, ni kemen an Christ aluko, tame uya, maula. Christ masa niyang pwede yung poson, ima kamawi pala. Amen. Ikiyang riya sa kunawa, pwede inta magchaypil relatang, aramas imo man aramas raprapaki, kamaulan sumaw.
Chaikin tatong ni chay money sangkan mak chay sto rapago coach. A price mauya son kamaulan sumaw. Amen. Price mauya son kamaulan sumaw makapungkinda. Amen. Amen. Sumaw riyaw. Magchay may menew yang child. Enda eu sumaw paluar, eu sumaw palingan. Ari sumaw paluar, agak pilmimi ni sumaw nan matmataw. Eh? Termakin sumaw nan matmataw. Punot, insinsuat, loneliness, sanggan. Sumaw matmataw. Christ pilkach to pen kiyanguk and kak kiyanguk malaylay. Magapungin diamond. Ay sumakaleta Christ eu makahan kemet malaylay. Amen? Eh? Sumaon paluar yung emotional, abina na mind, kanana deliverance, kananan ki mayawan ki sana mo, stress, uya kapunot, ren kapunot, uya meko chume, mimisalwa sa chorus. Sumaon nan matmataw, stress, instance what, pacho, lingar-ngar, kailok, emotional, sangkat, apebukat, uya sumaon paluar kayo o ekak pila mo efektam paluaraman inshallah sumaun suka sumaun kopakop ta sangkan sumaun mongyong sumaun kay magchay lang sumaun paluar chay lang magchay struggles of life nan ran chorus chay nan siyang uya achay exercise kan kang mga mau wala check up rin, check and sangkan. Say man napali paluar child sangkan. Sumaon paluar. Imak Christ kachto pa kak kamawila. Sumaon paluar. Amen? Abil miyaw sumaon palingayan. Sumaon palingayan o da chay choro sang coach. So chay relationship ang Jesus. Magabungin tayo man. Socha tulul. Chay socha connect ang coach. Sumaon palingayan man. Ay isuma me coach man kamawila isuma me Christ kachkito wagi esame sumaon balwar muin gak memor sambar tu isisak walisak tuisak loud ki of creasak songkan isesam miye me melelemo ab elel chawasaw eternity pachapach kokola armakaban sambar silisak paisak talimesak ko mela and much. Amen? And much. But eternity, huwag da, more pachapach kukula, more rin palingano mo. Ari, ima Christ kaskito, pwede napali palingano. Amen? Kagak maula. Miya kay, tama ka retak, checking ka, pakap kaya kaya price sumaw, kilaray sumaw. Ang suwaray likwar lang, Jesus. Kauno kalap mo mangi. Amen? Asme, ewan nun, o kapulpeman ko kapakap kinda numarin Jesus maula aramasus maula tam kareta chay bang yang me korostan liman coach chay bang kameleleme raking lokayang wa the supreme God coach man mamangi tisang at chay matmataw amen he's the creator wewe kimoin labe banda tak kasyo wewe kimoin ma ibang kamaw ilamech murin lakap paliaban purlang muri aban so bisang ya iya yang sun ay kultian match amen yang sun chay kapakap ki angke peace isang puko komuyong ngay sang kapakap ki mesumaw kan sang release power and coach amen chay lang ma bil sumaw okay sumaw ka abil kap kusang ren chapel ngayon South Chiata pa wa karayang sumaw yun. Magtayabang wataknan, tuwan quote Christ sa kakaleta, li impokos nan ranin sapat. Chay watak, isuk lang. Samaw itilitila reference to. Ranin sapat sises kachin wiwiya sabul may patak nan sinako kayo. Liyaman yang miwasaw. Mga swat Chiatar pa wa, arrange pa isak walu. Wrong wasat. Iyaman miwasaw, ngay swat Chiatar pawe, arrange tumpar isak walu.
Ngayon sa chia tarpo rin sumbar makareta es sumaw. Makareta es sumaw. Ari lang spiritual yung tatawagan palingay yung ngeno me kareyang es sumaw. Ariyan sa magtsabang kuwi kapag kanana pray in the spirit. Kapag lokaya choror be alert. Muna ba ko lang kapag kanggak discern, kanggak sawiyata. So ngayon ta mamira na ramaso makapungit tayo me. Sambar isak riyaw, sambar isak walu makareta es sumaw. Li impokos o inanen kospene so kak tang tao kasinan ta isak riyaw. Ni sisis ta masaniyata liyo masaniyong li. Mayaw ta sang sumawan. Imanindang mail. Mayaw ta sang nanam sumaw. Mayaw ta sang nanam sumawan. Mayaw ta isa na mau kelen rosanen coach and koti ampon amen kumain mamiwasat maka-receive in the amen. Mayaw ta isa na mau anki kel anki strength di magchayrong yung ko sa iya is makakiyang chay strength na ni iren kapunat ni iren insiswat sangkan. Termay anki loved one na a child papa a child boat posang child ni chay sari yawan kametakok kay siswat niyan sa magchay minanan wow yung magchay lintay yawa sa coach yawa sa kumoy coach kachkiyang child mayaw amen. Iwasanay ruk, yay ren Jesus renda. Li, mayaw ta sang nanom sumawan. Iyar kachkitang pawalimeko o ansawocho liyo pa tangpesong o kasinenta o kapkapangakot. Amen? Amen. Ari, kapangakot lang iran story watch ako sa saya tuwan. Liyat sumaw pwaki Satan paroktiar lihat karya nga sumaw. Karetak chay ban. Yan sumaw chay kotok chay kapakap kiya ramas. Command indang nganin sumawan kukosan. Lumari Jesus. Apan mo lang. Ew may membil ko sa iya. Ew kiyang chay lang. Emen nan marki. Ay estigya. Nan karyawan nan marki. Risa kayo isu ibang watak. Niyan so menan marquesi ka kachin lumum tao kareng spalla so kapas Isaiah na Amos pachola puyan chuwong pachuwanong kauno masa niyang komi ba komi bang komiyan kosoneti mekoros pagkasodepan maula komi odaptang omiban spalla Esikia risopeyang ni Tito o kasakas pachuwanong maing kaun Samanta may papa kumi ni lalapat o melel o songosong kapayata mekoras me kumi kinkachin kupurakin muya tap sabiyata sang kowalap payo Isaiah eri moselsang ren nan markyo mone pan tauli nan warangan kailan chen paso kaunap kachin masa niyang and purla ren Ezekiel kaunan supplement kauno aramasakan o pachuanong ngay kauno coach and kachin kauno coach and umipapakalap tepich rongerom kapakap o kilanger pilen mesem ipan kamawi pala o murin ranslu kumban kachlanan chembas sarawyo wano Iban maitang kami and memorki arrangement bar Isaac Limaw. Iban kapit kumila o kanim sa Jerusalem sang nanmarkil labalab and Assyria. Iban torela kanim wat pwegi pain kaupay o pwegi ino may wiyayang na latutebej. Isu may menchailang kalang. Isaiah bachuanong sawaspen nanmarkikan ren kapasayang niyan nan markyo impuesto
wuni me wiyawita sang ni wan chu ka pi apan maula. Sa ibang rong watak tuan store watch, tuan pasayan nan marki astekia, nan marki mele sumauta. Aritame uyawi, watch katar lang ay sayan, kulain tangan, kaunap tapos pa maula, aban spalla. Aritame uyawi nan markiyo, sang lang kauno. Pagi main kot, preka caman kiyang kauno tame uya tame lalapacheng. Tama uyawi kauno karongay. O tapan maula bang kiyang agay sumbar. Aban maur sumbar isak limaw. O aban maur o kalwati ay munchichikan. Eri isuwat na. Ay saya eri patuwanong sa waspen nan margikan. Ren kapasayang niyen nan margyo imposo. Wini me uyawita sang ni. Wan chuka peak pan maula. Ay watch masan way ma apan maula. Ay so watch ebilintang Isaiah. So kopo and tatongki wini. And kolawi alacha chuka peak o kiyang ni anolo sumaw umposo. Imandang mail paingko. Chailan na anko wisdom. Watch kun tatanggi chok chekan, chen chukekan, makakamelain diamond. Agay kan uwang unani ima uyatib, amen? Kosochup ima uyatib, amen? Ap tatanggi chen chukekan o herbs the songkan, wala ren chok chekan. Anko wisdom. Makapungin tayo me. Chay bilong wala uya chay check up. Agay back ko wala ren chok cheka ren ta. Kapanta la pa tama ka sukoto ko check lang mespan uya yung ka megot law. Ari anko wisdom chay mimi chay po sampa at chay puko and kanayang kanachay sinchungal kan magapungin tayo me. And lose weight, magapungin tayo me. Amen. Apaliyuk. Jesus is also wong chok chekan. Amen. Anko wisdom, anko erpich. Makochin daw kowe. Kan kasela ko nung munyo. Kome lindang. Agad lindang agay. Waray po sila kaglel wasaw. Anko wisdom. Lang, Jesus Mark Riyawi sa Kisu. Ani Jesus kachin karungeta match. Masa niyang rail. Aramas kelail kan. Soja kinana son wini. Uy rail mesumaw kan. Amen? Ngay soja poton luka aramas pungkan po metpanakan. Amen? Arimen ta. Uy rail mesumaw kan. Mesumaw kan me anane wini. Amen? Chailanane kasampal kim me chailanane anko wisdom. Chayta kawit sapungi. Amen, amen. Amen? And so nan wikat makarancha. Amen, naich at knees. Niya may ako tuyaw yung appendix. Ari anane metak. Ari tama uyawi ipakren. Brother Reski. San wala munwini. It's visit. Riyan sumesa ko lagi visit nipong utana uwira kich wilpech kich kapakap uya Ruben prayer. Amen? Ichala le kaya kiti numarin Jesus and maula. Riyan sumesa sa kapakap ki tame uya tana kan lumlumong riyo ko tiyan na kapetaw. And amen. Riyan sumesa chang kukoto taketa flat peso kukoto Chang kota, ring notification yo koto. Tak muay pasanata na. Dr. So-and-so, yatan call to tanama abang prang mus
may call for emergency, and anak ko will operate as soon as possible. As soon as possible. Ari mo rin, the next morning, may isang kotse, iray ko lang, ray we operate. Aray kisang, ray kamagalitan, ang tapeteo, match, recover. Tama wiyawi, coach, tatong kichok siya. Man, coach, sa kapapi, coach, tatong kichok siya. Miya pak, coach, tatong supernatural, miracle. Kukuta to siya, may siya na natawag kayo. Amen? Kami siya, presence in coach, kabirurong batagad, kabilmawata. Amen? Supernatural, miracle, healing power. We have to talk. Ngayon sa raw, ichita po, pagkaidang child. Amiyan siya mag-coach, tatonggi, chok chekan. Amen. Amen. Testimony chocho, isya na ano, kuskusiya, isya na ano, kuskusiya. Testimony po. Look, miya maga, kapag, rest, miya maga, miya palipakan mo, kapag, sumaw, chochon testimony. Kaya kita, coach, iyang child. Amen? Coach, iyang child. Manaman coach, iyang child. Amen. Magapungin tayo, amen. Tirin testimony, makakatete. Coach, we are coach and kamaw ilang sumaw, amen. Amen. Maran kaunok, checking dacha, chiyo, coach. Maran kaunok, checking dacha. Kauno. Ong kichay men, bombay, chabang watak na buksaraw, chayin dacha, kauno. Anan lo kaya ni pro, yakin da. Esyon da, kauno, inta. Jehovah Elohim. Maran kauno, sangon maran kauno kayari. Pagcabang watak nan Genesis priyaw payo, eko siya Jehovah Elohim. Enta rinianso mag-coach, mag-kauno, coach, kachin uyata sampa o may correspond lang. Paglamet, enta Jehovah Elohim. Ugta, email ya, son kapag-kapag sojek. Amen? Jehovah Elohim. Imaran kau no. Son kapag sojek. Kaitan siya mo. Maran kau no. Ewa Jehovah Jireh. Amen? Or is that Jehovah Jireh? The Lord will provide. Coach pang kaijar. Abraham apkiyang eten wasaw. Kau no makachin sa wasekita. Lel rawat aramasakan kin katam ki wasaw. Nanan sa wasin kau no. Ritama uyaw yan sa Abraham kota laban yatan. May rangkila Isaac on kau no. Abang kita peo papan tokoti nasaryo na pchako atame uyaw. Kailangan lang okay. Ye manyo changla ni chugaw. Ari ko lale manawato I kamela mano. At ari ime endag kauno kachin sawaskita. Kauno sawasiya. Ime provide, ime kaicharla. Ime endag kauno makachin sawaskita. Ari iye maran kauno Jehovah Jireh. Eura inda Jehovah Nisi. The Lord is my banner. And so mawan niyo uyawi. Moses, mawan niyo uyawi. Nanpungan men Israel or Rayman mong chichi ko. Tama uyawi Moses. Kotala on sin wasaileyo. O chapatak kawatala peko. O uyak kapakap. Kapakap. And so mapeko kung taula aron kung kola pukata. Kutanan so mapeko kung kotala Ray kin alusi aray lumunchichyo. Kaelail. Ariyakin kawatala peo. Tama kawatala ki peo. Pagkita like. I-like. Ari. Imenda. Moses ar kawata pe sarawiyo. May kiyang atan kauno yeyay like. Amen? Pilindak. Wala ta like kauno. Kauno kachin mawanang men amalak kukola. Jehovah Nisi. Coach mawiyay like. Jehovah Ra, Roy. Kauno mawiya silapay. The Lord is my shepherd. Kauno yay silapay. Solar pananane. O last, may man tiyang child me. And tata, kauno, Jehovah Rapha. Amen? Jehovah Rapha. The Lord who heals. O yay ngay, kauno, magin kamawilak may.
coach pagchay papa. We are coach and kamaula sumaw. Amen? Amen? Kapag nga coach. Coach, ang sumetatok. The mare, Jehovah Rafa. Pain mareuche. Pain ni mareuche. Kasaleta at nature and men kamaula sumaw. Amen? Mini mareo. Ngay coach and kamawi lamay sumaw. James Lamawi sa kuno. Kumail wek penet pamail kano kapagapki amenamen kumail and kelaila kapagapen aramas maumen mainenen manaman melas kila iraryaw ka eu meganin kumail and wek penet pamail kano kapagapki amenamen kumail and kelaila eu me kasi unforgiveness somak kak plakila lokol somak kakareyong sumong. Kolokol kailok. Kolokol bitterness. Offense. Sangkan makakilang kolekti kasyutumen sa patala. Kolokol. May kayo siswatang aramaso o kabiling siswatang coach. Kaya tama ka reta. Pero coach juga kamawi ka lang. Kanana let go. Ap kaitan mo. Melel ka ba ang pagmakran kaunap, tanak mailan wet tanak to pamail kan. Amen? Ong sulang. Mak pa na. Amen? Kanana mak pa na. Chalana mak pa na. Chalana melel mo. Take wrong. Brother Reski. Melel pa na. Apong mak pa na. Magchaispan mak anan para sabihin lato sa pag may nagpalawatak na matuay sa kwalusilisak slu lato mesoche mako tame uya o tila linex last in first and his Lord was wrote and he delivered him to the tormentors magchaispan mak kasi is tormentors ka chapel panarasig child, pangkiyang good child, songkan, tormentors, magtaibang kulukul sumak. Arkasambal chalanana release, amen? Watchan ka, kamawilak child. Winiyaw magchay sa sumaw ki. Sumawon, kulukul lalapo kita, chay sumak ang naman. Chay sumak pa na ng pangachay, ng pangachay sulang. Mamiyem coach may chuchu pa naman alana and sansal pa na mak pa na makapungin dahil man. Ari mak, imulaan may manayok yung child match. Mak, akasampal. Kahit ang ngayon makasayap, Jesus mamasa ni mak. Ari, muna chay bambil really, ale a child healing, child alana pagmak rin Jesus. Amen? Pagmak rin kauno. Pagmangkiya chay sa pungkan. O bil makang mechika. Makain siswat ilak chay. Amen. Amen. Taong kumain ni Melen. So mak. Muin patangki chay wasach. Ap ni Melen udan. Nan real life. Makakabang murin match kabang tuti ko haluway. Derin mekot kabang supay. Chay sulang kisusupay. Amen. Apal kasungosong kay siswat song kalpas offensive tamray ko sa iya ngila na ramas you name it emotional hurt magabanan ki ulangan it must be God ananang coach Caleb kamawiyala may song coach Caleb makakiyang child kamaulan child sa patalaan ta imakang. Amen? Mak kapanana pilta ng run chorus every day. Run chorus panana pilta. Kahit ang pakeo siya. Ng run chorus pilta kan mak. Ari may isang watch amen uyay iren kair and the quarter and Jesus Christ
en kamawila am sumaw kan chorus. Sumawan paluar, sumawan palingan. Jesus, ima wiyan nanmargi kaunen kaun. Akach wasa, amen? Ima bang kamawila chay sumaw. Amen kecil. Ia chay source. I pararan acay wasa magchay nimpilsang. Yay pan ni eluwaluwan in Jesus. O amen pagi. Son kasag bay tita to. O chay cool ki okay cool. O niya so magchay ko cool. Wasach recitar. Men bagi magchay ka kasinan ta. Wan ki ang sumaw. Ang sumawat. I kamsag pa na chay kausap. Patakat o ang suwat chay bang. Kung may wasat yang wrong na social media. Kanda o kasi ta. Isay point ang Jesus ay mo. Yan na nagkasamo Christ sa mga ikaw na gusto ko mo. Melal sumawat, sumawon palingan. Magkayong sampal ang coach at kamawiyala. May inanganam mo yung surrender ang mo rong coach. Kapya ka ba the mind Jesus? Tuya ramas di pa naman. Magang yatibikan. I-reject daw di mo na imong yung kasama ko. And we ay ikaw ay son ka mo. Ibagmap ka numaran ka son ka mo Jesus Christ. Amen. Wasa trujitay kang yan look kung sorto le Pilipil. Yan anana kamaulan sumaw paluar, sumaw palingan, diran ka puna diran ka chow. Anana sawas. Imendang may presencing coach, presencing sa raw mi wasach. Ngayon coach mi wasach. Amen sawasak chay na naman chay. Chay ka politi. Chay koto ren Jesus. Ikalep makakach kiyang chay ker. Ikalep. Hallelujah, hallelujah. Chay kol. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies that never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. Holy Spirit. You sent your Hallelujah. word and you heal my Worship you, disease. Kau You dagyagi. are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the Heal your people, Lord, Lord. my Heal your people. healer. Kamawi na sa bulbog-araras ka, Lord. You Heal are your the people. God Heal your people, that Master. healeth me. Lord, heal them, You are Lord. the Lord, my Heal them, Master. healer. Heal them. You sent your word Heal your people. and you healed Command my this disease. sickness, chorus, and popola. You are the Soma, chorus, spirit, Lord, chorus, my and healer. Soma, chorus, and pag-isa mo sa akin, Jesus' name. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your Hallelujah, healer. Jesus. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Jehovah Elohim, Most High God, Jehovah Rapha, Lord my healer, Jehovah Adonai, the sovereign master, Jehovah Nissi, Lord my banner, and I will lift you high, high above the earth. Yes, Lord, and I will lift you high, high above the earth. Jehovah Shammah, the Lord is here. Jehovah Elohim, Jehovah Elohim, the Most High God, Jehovah Rapha, Lord my healer, Jehovah Adonai, the sovereign master, Ibag-
Last and look. Last and look. Hallelujah. Hallelujah. Chay mo itang presence in God. Ang sugis. Hallelujah. And now tell na check passwords. Samnan mo let's go to way that God. If me na walk out of your me. Ayaw. Isa na mo. Ayaw. And to lead you in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever, both now Amen. Kagkana last kila ko. Let's forever. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Oh, heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of God? Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Last day, forever you will be. Jesus, last day, forever. forever you will